Tala falava, o tātou tala fou o le nei afi. Tala to mua, o le aso na nafi lua se fulu me, na whamanatu i le aso mo fuatanga o loa, ma o le lua ini o tausanga, talun whamanatu ina le tunu le nei aso whailonga ina mo le lalangi a to. Na sau nola fionga ia hauten whaasau, o le ofisa sili lango mtanga luengo pisnisi ana manuia malipa, i te tā uor whaonga ino fuatanga sao o loa, i te tono le tunu. Ina ia mauti noa tu tusar fuatanga ma tu pero tu tongi tanga ta whaatau. O le tā ua ni fufuanga uma, ina ia mauti noa e longa tasi le tunu lau teli wha manuianga i maua, i le ngata mo tangata whaatau. Ai whaapea fo i lau whai pisnisi mo tangata whainga luenga, ma le fisasoni tele le atina ino ta mau ainga, mauna ia nga lua so tau au le whaafo ino atina e, ma le whaonga ino fuatanga sa au tu tonu sa moa. E matua whaatawa ina fo i leanga luenga whai whaatasi, ina mataitu ina saunga le mūlau tele, ina fofo ina mo le whaatino ino pisnisi, mati ina e tu tonu sa moa, i le ngata mo tangata whaatau, ai whaapea fo i tangata whainga luenga. Wa whaailo mai nei e komita tu unga whautasi ono, lea o le atau vai, i le whaamana tu ina lono sifuru whaatau sanga tuto o tase lea tunuu, i le masi na fau. Wa fuafua nei e lua tu unga whautasi, o whautasi e alo e foe la au, ma whautasi e alo e foe sipuni. O le tu unga moe la sunga fua aso moe yuni, i le whaala fiafi, o le atau sinio o mai whautasi ono, e whaonga i foe la au, o le tu unga lona lua, e whaafhautasi o le atau sinio ai, e whaonga i foe sipuni. Nisi o tala, sau nola fionga le li pandemia i se whaatanoanga ma liuni laka pia le atunuu, a whai e le tūlanga le leila pūlenga liuni laka pia sa mōlo i e le taimi nei, o le a whaatulo i se isi uni laka pia fau, po o se pūlenga fau, ina ia tali eni mana o ngamne whaasea o lo utu mai le atunuu, e te tauana wha le leila pūlenga liuni laka pia sa moa, mo le anga i atu lumanai. Ua mai e ona saini le li pandemia mo le ka peneta, se whianga inga ma liuni laka pia au se talia, i le 5 miliona tāla, mo le isi 5 tausanga, e whaawa waita alunga laka pia le atunuu i le lalolangi. O le fisasoni le nia au se talia e le uma, e whaawa wai pea, i le isi 4 tausanga, pe a whai le leima mautu le pūlenga. Sau nofo i le li pandemia, ia piki le leitanga te whetau i le pūlenga liuni laka pi, ma le wha le tonu so oi o le pūlenga. Tala muli. I le whilo inga marteita i o le tua ngai, susunga tu i la epa ai ono takto sa i lele malia lenga oi, ma le vaenga tu stala ma fasala lau, na wha alilo na fina ngalo, e na o le tasi lava li uni laka pi, e ma whai ona wha atu al pūlenga lo langi Samoa nei. Sau nofo i tu i la epa, o le polo kike lo se mea fau tu tonu ala laka pi, ua lewa ona iei mea wha polo kike tu tonu ala laka pi le atunuu, o whai unga wha polo kike ma whai unga leanga, e wha leanga i te taalonga, o le afia i o lātou sa taalo mo le taalonga laka pi, ma sa ilonga le mawa e sa o ia i lātou, sa lātou ngā lulue ma avi e tupu te tono re uni, o a lava se leni na maua, sa ma whai lava o na whaonga, e whaanga i oi ma whasosoani re uni, ina ia ta ma whai lava, e ati ina ale laka pi, ono le vaai alofa i ale ma whanau ora tunuu. O tātou tala fauna o le nea fiafi, tofa soifua.